que elas son as que nos escoitan, e o que é mellor, as que nos entenden. Se disfrutando meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua, se entendes o que digo. Domingo 20 de agosto, estamos en Revenidas, está aquí detrás Bohemian Betty Arts, a derradeira banda en pasar polo festival. Foron 3 días de música, de circo, de festa, de bo ambiente, de praia, de calor, da fonía. Quedades cun novo programa de GZ Música TV. Ay, ay, ay. Sí, sabes que levo un anaco mirándote. Quero consumar contigo hoxe. Vi que a tua mirada xa estaba chamándome. Amósame a peseta que eu vou. Ai, ti te lo imen, eu son un chaval. Convídote a cear e vou armando plan. Chega o momento do primeiro sol. Xa me está gustando máis do normal. Todos os sentidos van pedindo máis. Quero facelo sen ningún apuro. Amodiño, quero lir o teu pescozo, amodiño. Deixa que che diga cosas ao ouvido para lubricarnos e vaya suaviño. Amodiño, quero estirte a bicos moi amodiño. Tocarnos las cachas só un pouquiño. Facelo seguro con preservativo. Sube, 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 sube. Quero cardar o teu pelo, quero dar-te un pico. Acariñar as túas ingles, os meus lugares favoritos. Favorito, favorito, neno. Déxame facerte as uñas toda manicura. Ir a clases de pintura. Es da miña estatura. Che dicen son sonámbulo, toco moi mal o piano. Non teño medo aos lagartos, es un fillo colombiano. Sabes que o meu corazón contigo faime pam, pam. Merda miña nai peta na porta, escoita bam, bam. Proba a miña zoca para ver se a ti che cabe. Quero apagar o móvil, non vai a ser que nos grave. Eu non teño presa, xa cho puxen na mensaxe. Comezamos lento, despois pasaxe. Pasiño a pasiño, suave, suaveciño. Monos achegando, pouquiño a pouquiño. Hoxe non hai presa pra comer a fresa. Con esa presbicia fasme maionesa. Maionesa, me facendo maionesa. Todo que tomei subirse na cabeza. Non sei onde vivo ni me interesa. Amodiño, quero estirte a bicos moi amodiño. Tocarnos las cachas só un pouquiño. Facelo seguro con preservativo. Sube, 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 sube. Quero cardar o teu pelo, quero dar-te un bico. Acariñar as túas ingles, os meus lugares favoritos. Favorito, favorito, neno. Déxame facerte as uñas toda manicura. Comer nabos e leitugas, e que me dé agricultura. Rapidinho, imolo facer na praia de cariño. Mordesme na espalda, posto pelo pincho. Virgen Santa, Jesucristo, ai bendito. Rapidinho, imolo facer no monte Mataricos. Sinto contraccións no cuello uterino. Corre, 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 que te pillo. Bueno, hoxe último día de Revenidas, comezamos a xornada con De Vacas na sesión Bermú. Agora mesmo faltanos unha, porque xa como sabedes, os músicos galegos son moi polifacéticos e hai que estar a todo. Bueno, como foi isto de que o Ganja Style vos dera o salto á fama despois de xa levabades un tempiño tocando, non? Pero hasta este tema non saltache desa fama. Sí, bueno, a verdade foi o detonante. Nos estábamos quedando para tocar, para disfrutar un pouco entre nós deste tipo de músicas. Foi o lanzamento do videoclip e bueno, quedamos moi sorprendidas porque claro, de repente era viral e foi aí un pouco tamén onde se nos deba coñecer. Co Gangnam Style. Por iso volví. Sí, e a partir diso, bueno, pues fixemos un pequeno bolo con 5 cancións na Unitaria de Santiago. Ali un proxecto moi chulo, sí. E de aí o feito a man en Santiago de Compostela, o Festival A Pé de Rúa.
e a verdad que eso petámolo e de aí disparamos. Vindes tamén do coro da Rá, do coro Encaixe, estes proxectos seguides neles ou deixáchedelos de lado un pouco? Bueno, no coro da Rá xa non seguimos porque era moita música vocal xunta. No coro Encaixe sí seguimos. Temos pouquiños bolos este ano, pero bueno, aproveitamos para publicitar o coro Encaixe que nos quera chamar. Nada, no coro da Rá xa non, pero bueno, sí que foi un pouco, polo menos o de nosas tres, digamos, o punto así clave de formación vocal e corística, e onde nos coñecimos tamén cantando. E agora estamos con isto. Guille ven de outro pau, pero nós no ámbito da música coral, sí, no coro da Rá traballamos moito. Bueno, estas tres mozas empezaron e máis tarde uniuse aquí Guillerme. Como chegache a xunta estas rapazas? Bueno, non cheguei moi tarde, porque en realidad chamaronme cando aínda o proxecto non fora máis alá das súas cabezas. Entón, realmente iniciamos xuntos toda a andaina dende o principio e, bueno, pues está sendo unha experiencia maravillosa, a verdade que creo que ningún de nós ao principio, cando empezamos con todo isto, sabíamos moi ben que era onde podíamos chegar, pero, bueno, a resposta do público, o noso propio entendemento interno, como están funcionando as cousas, creo que nos están levando un pouco máis alá do que a priori podíamos pensar ou esperar e, bueno, pues estamos encantadas de que sexa así, claro. Despois tedes, entrei na vosa páxina de Facebook e tedes un mogollón de concertos, pero nós os festivaleiros nunca é a primeira vez que coincido con vos nun festival. Cal é o voso público, quen vos chama ou como hai que facer para traervos os festivais que non estades neles? A ver, o de estar nos festivais ou non depende de nós. Oxalá, no, temos un público moi diverso. Eu creo que temos público de todas as idades. A nosa experiencia esa, polo menos nos nosos concertos temos público de todas as idades. Eu creo que gustamos aos pequenos, aos medianos, aos máis maiores. Encantaríanos estar en máis festivais, claro que sí, pero bueno, non sei. Despois do Gañar Style, o Amodiño agora sí que xa está reventando con todo. Ata a xente vai aos vosos concertos disfrazados de vos, non? Como, o sea, chegar a este nivel de fama, como senta? Non. Estamos encantadas, subiúsenos un pouco a cabeza, pero algunhas sí, estamos, bueno, ben, a verdade é que é unha gozada, que a xente se anime a vir cas flores na cabeza, que bailen, que canten, compartir con eles, pois toda esta experiencia é maravilloso, sí. Bueno, xa para rematar, lín unha entrevista pola rede que no 2015 decíades que o de gravar disco que está pasado de moda e que non vai con vos. 2 anos despois seguides pensando o mismo. Mira, a estas alturas non descartamos nada, porque no, porque isto é un deixarse levar. No, é certo que o do disco, sí, o que nos gusta máis que nada é os directos, non? Porque é onde se pode reflexar máis o show, o noso humor, bueno, a maxia do directo, que nos gusta moitísimo. Entón, creemos que nun disco
Sí, creemos que nun disco mellor non podemos reflexar todo iso, non? Si a día de hoxe, bueno, temos aí uns pendrives, temos ese formato, un pendrive para MP3, todas estas cousas. Claro, e tamén se queren borrar, que borren. Pero copiar, piratear, daros igual. Claro, o tema é que sí, que será así o punto forte, non, do grupo, porque moita parte visual. Pensamos que tamén os vídeos, os videoclips son así tamén a estrategia. E, bueno, parte que nos gusta moitísimo facelo, non? O tema de gravarnos e divertido, sí. Moi boas tardes. Estamos aquí no Revenidas, en Vila Nova, porque Vila Xoán foi a semana pasada, non era. E vamos a entrevistar aquí un par de persoas. Roberto, por que viñeches a este festival? Ti por que en vez? Por noite. Por que en vez? Por noite fechada. A ti, Bernal, buah, ese camiseta de sed delátache. Ti ves, vamos, non sei, por que non? Por todo o mundo, aquí, eu veño por todo o mundo, eu veño por a música. Cántame unha canción de Alguén que viñera de Riot Propaganda, atréveste a rapear. Atrévete a rapear. Ninguén se atreve a rapear. Vena. Chicos, que ninguén se atreve a rapear. Igual necesitamos algo máis suave. Algo de La Pegatina, sí, ¿no? No, eu non canto pegatina. La Pegatina. Mari Carmen, tu hijo está en el after hour. Mari Carmen, tu hijo está en el after hour. Pois é isto, Revenidas, vedes? Moi ben, está sendo maravilloso. Cantos días levas aquí? Levo os 3 días. E o mellor grupo así o que máis te gustou? Pois de momento es Kindred, pero Auxilis acaba de marcar un directazo tremendo. No sé, fue bestial, la verdad, no hay palabras. Fue la cosa más increíble del puto mundo. ¿Alguna palabra? Estuvo bastante guapo, la verdad, sí. No, las bandas bastante variadas, la verdad. Un poco así reggae, otro ska, folk. DJ P, del grandísimo DJ P.
rock, heavy, hay de todo y está guapísimo. La energía del público es bestial, como en ningún otro concierto. Sobre todo el rollito de estar en la playa tranquis así, y después ya ir a los conciertos tranquilamente, sí. Sin presiones, sí, sí. Moi ben, moi divertido, gustaronme moitos grupos e disfrutando. Cólleme o puto teléfono porque estou soa e as colegas que están por aquí non queren ir ao puto concerto, eu quero ir. Ah, dixen moito puto, podemos repetir, non me gusta esa palabra. Bueno, pois que me collas, que quero meterme no mar e quero ir ver a Vudú, veña. Cólleme, xa. Hola, estamos en Revenidas, terceiro día, domingo, nótasenos na cara, nótasenos na voz, como sempre. E estamos aquí con Belén e con Marichiña, Vudú, un dos grupos que vai actuar hoxe. Bueno, para os que non os coñezades, deronse a coñecer, saíron cando gañaron este ano o premio Martín Codas, non me acordo a categoría, vou preguntar a elas, vale, que nos conten un poquinho. Que categoría foi, Belén? Foi Soul, Rock, Funk. Estamos entre iso músicas urbanas, non o tiñamos claro. Porque o voso estilo, como que se cataloga? Que facedes? Explicade a xente que vai virar o vídeo que fai Vudú. Pois Vudú é unha mezcla de música negra, de soul, con folk. Entonces facemos letras tradicionais e damoslle unha volta con armonías da música negra americana. Está de moda, igual de moda é dicir moito, non? Pero sí que hai cada vez máis bandas que fan iso, non? Marichiña, que collen un pouco a nosa música tradicional e a levan ao moderno, non? Que dis, que opinas? Que sí. Díxome que non lle preguntase moito, que aparcan respostas. Pero bueno, porque, quero dicir, a xente que lle gusta tradicional ás veces non acaba de entender isto, non? Hai quen lle gusta, a mí personalmente gustame moito, pero hai xente que como que non, isto é como ten que ser e non se pode mudar. Que opinades? Obviamente non opinades así, porque senón non falíades o que facedes, non? Claro, que na música tradicional en realidad está todo, non? Está a nosa esencia de como pobo, e na nosa lingua tamén está a nosa esencia. Entonces, se nós non utilizamos a lingua e a tradición para a música actual e non a actualizamos, pérdese. E entonces para nós era como moi básico e con máis razón de coller esa parte tradicional que todos levamos dentro, porque todo o mundo ten unha avoa que lle cantou algunha vez algunha cantiga cando era pequeno. Esas cantigas que nos cantaban a nós, a min, levámolas pois un pouquiño a música que nos gusta. Nos gustanos moito o soul, gustanos o jazz, entonces intentamos coller esas armonías e darlle esa parte actualizada, non? E iso é Vudú, esa revivir esa tradición a través do Vudú e traela á actualidade. Ai, dai o nome, non? Vudú é por iso, vale. O Vudú é unha maxia negra de Nova Orleans, pero tamén é unha maxia boa. Entonces, Vudú, collimos ese nome por esa maxia que ten o Vudú de reavivar, de traer de volta dos outros mundos a actualidade, cousas antigas, non? E bueno, Vudú tamén é por unha canción mítica de Jimi Hendrix que a min especialmente me apaixonaba. Moi ben, como dicimos, pois gañaron o Martín Codas. Notastes algo, Belén, cando gañar ese premio na vosa carreira, chamáramos máis para dar concertos ou non? O Martín Codas é recoñecemento entre compañeiros de profesión, pero non ten pegada, digamos, no público normal. A ver, chegounos o feedback da xente porque nos empezou a coñecer máis xente, tamén nos saliu máis traballo, non? Gracias ao Martín Codas, pero somos un grupo que levamos moi pouquichiño, levamos apenas un ano de trayectoria no las dúas e xa graváramos un primeiro EP cunha banda e claro, é moi pouquiño tempo que levamos, entonces aínda estamos como ensinando o que estamos facendo, non? Entonces traballamos prácticamente o día, acabamos de gravar un EP de toda a música que ides escoitar logo no Revenidas un pouco máis tarde, ás 8 menos cuarto, e entonces toda esa música que ides escoitar aínda se gravou agora neste verán, non? Entonces hasta outono non chegará o EP de todo isto. Okay. Porque a proposta de defenderá vos as dúas soas, non? Quer dizer, Vudú agora mesmo sodes un dúo, non hai unha banda que arroupe, non sodes vos, non? Somos nolas dúas en corpo e espírito e ás veces pois temos maravillosas colaboracións como hoxe no Revenidas que ven unha batería impecable que se chama Olaya Ferga e hoxe vai nos acompañar ela. No disco tamén nos acompañan xentes fantásticas, Lilaina, un beatboxer que se chama Narci
e Álvaro Trillo na batería. É dicir, a nós gustanos moitísimo mezclarnos e colaborar con xente, porque é a forma de socializar. Música tamén. Sí, porque é importante, non? Porque a xente que ven de fora, ainda que veña a tocar un concerto, un par de concertos, sempre achega algo, non? Pon o seu punto, non? Aínda que con Belén xa está todo perfecto, non necesito moito máis, pero sí que é certo que está moi ben tamén colaborar con moita xente. Pois, bueno, ides que algún tema delas aquí agora en directo. Para a xente que lle guste, que non vos coñecese e que se enganche con este tema de Vudú, onde vos poden mirar? Tedes algunha data, setembro, outubro, que se podes anunciar ou non? Sí, temos varias datas en Miño e temos outra en Ferrol agora en setembro. O primeiro de setembro en Miño e o 22 de setembro en Ferrol, e o 30 de setembro estamos na Arca de Noé, que temos moitísimas ganas de ir porque lle queremos moito a Noé. E despois xa virá a presentación do disco, do Petisco, que lle chamamos o Petisco, e pois aí intentaremos facer unha promo un pouco máis forte. Encontrádesnos en Facebook e en Instagram. En Facebook estamos como Vudú, así, con 4 O's, e en Instagram estamos como Vudú e Música. Esas son as nosas canles, e bueno, logo vémonos nos bares. Pois xa sabedes, nos bares, nas redes sociais, se non por Ferrolterra ou pola Limia, non? Pola Arca da Noé, pois podedes ver a Vudú en directo. Esta noite dicir aló, neniño non teñas medo, terá a porta trancada cunha palla de centeiro. A la arriba hei de ir, a la arriba hei de ir, a coller a flor do maio, a de abril deixala ir. Ai que noite queridinho, ai que noite de luar, ai que noite queridinho de coller e sementar. Dame da maza que comes, da pera un bocadinho, dame da punta da lingua onde guardalo cariño. Telo non mo queres dar, despois de vello aló de salar, aló de salar.
grupo este que está tocando ahora mismo, que se chama Bodó, de verdade, a voz da señora que canta é impresionante. Bah, tío, que lle chamo señora a todo o mundo. Unha filoloxía para isto, para non saber a que adaptar os rexistros. Ten unha voz flipante, unha forma super bonita de renovar a nosa música tradicional, a nosa cultura, en serio. Un puto grupazo. Outro grupazo, que é saber que é? Así que xa sabedes. Po ano. Chapa, ténela, bueno, eu non a comprei, pero bueno, sesións de Estelo. Hai que ver sesións de Estelo, buscadios en Facebook, dadelle like e vede todos os vídeos que son a hostia. Xa está. Que tal, Esteban, ti de onde ves? Eu de Órdenes. E que tal? Como chegaste de Órdenes ata aquí? En coche. Cal foi a tua motivación de aquí? Mira, motivación está aquí. Non sei, a min mola a Dios. Este festival para min é dos mellores que hai por aquí. Cantos anos levas aquí? 2, este é o segundo. E os grupos que tal, mellor ou peor que ano pasado? Buah, sí, pode ser que mellor. Ou peor, non sei. Non me acordo de moitos, a verdade, pero ben. No, tendes que ir, festa de historia no, tendes que ir artificial. A festa de historia tamén si queredes, pero artificial. Festival de Ribadavia, artificial, principios de setembro. Xa está, parade, por favor, parade. Con ela sí que salgo. Vai aí o noso gritiño. A ver, hai que facer publicidade tamén. Buscade en Facebook Fronteiras do Humano. Isto é serio. É un documental sobre os refuxiados que gravou unha rapaza en Grecia, nun campo de refuxiados dali. Buscade en Facebook Fronteiras do Humano, dadelle like e ide a un centro social a velo, porque non o ten en internet, pero é un documental increíble, de verdade. Moi ben. A mí justo a Revenidas de Vilaxoán, sí, señor. De Villa Juan, non Villa García, Vilaxoán. Non viñen por nadie en especial, Revenidas. Viñen por vir, para vivir esta experiencia. Pues sí, por a experiencia, por o ambiente. Que tal están as sardiñas? Boísimas. Tampouco as provei. A Revenida significa a sardiña que molla o pan, me entende? Eso andaban nas calles todas de Villaxoán, todas. Prefiro ir a comprar pan Bimbo e ir de cutre. Que se vai facer? Aquí facendo publicidade, pan Bimbo, que nin é pan Bimbo, pero... A ver, parade xa, por favor. De que marca era? Comprei no espera. Comprei no día, pero non sei que marca era. Era o máis barato, en realidad non era o máis barato, pero era o máis barato dos que quedaban. Pero xa está receso, non o compredes. Beber é pouco máis. Dormir nos 3 días. 3 horas. Por aí. No, bastante máis. Onde é a rave? Que seguro que sabes onde. Ali tes que donde está o camping. Pero eu non fun, Seguro que non foches, non sabes onde. Non fun, de verdad. Sei onde é porque fun o ano pasado, pero este non, É ali no fondo de todo. O mar, que me foi levar. O mar. Cando quero ben que falo, cando quero falo ben cando teño alguén
aquí estamos no último día do Revenidas desta edición de 2017 con Xurxo Souto, mestre de ceremonias o mellor que hai, que está en todos lados. Eu estou con miña amiga, esta felicidade. Xurxo, ti xa viñeche nos concertos de a bordo o ano pasado. Como funciona isto? Isto é a maravilla, a repera, a eclosión emocional cósmica. Un festival de rock and roll no que podes disfrutar de todo o esplendor do Mar de Arousa é algo único. Un barco recuperado como Chasula, no que nos explican o que é esta ría, o centro dos mares, no que nos dan estímulos gastronómicos e no que finalmente todo iso se fai canción. Porque é ruta guiada tamén, Home, aparte claro, do concerto. aquí temos o Isidro, o patrón, o que recuperou este barco, que chamaban o Jorgito, que era unha tarrafa das Rías Altas e que estaba a piques de desconverterse e transformada noutra función, recuperou esta maravilla, esta fasquía. Temos a Fernando do Grove, que é un meco que nos explica cada recuncho, cada recanto desta xeografía, e por fin, con eses estímulos, acabamos botando as cantareas e dicindo eso de somos che de Vila e Xoán, a terra das revenidas, onde se canta moi ben e se bañan as mantidas. Viñan unhas compañeiras que fan un documental sobre, quero insistir neso, o modelo galego de festival. Sabes por onde vou, non? Sí, as rapazas de Galicia Fest. Claro, pero decir que te vas a un festival e no resto do estado, no resto do mundo, pois é o páramo. Chegas a un sitio, non hai nada, estás ali, tomas un vaso, poden ser dous, excitado para que pase algo, por fin, que chega a actuación, pois en fin, tomaches 4 vasos, estás excitado, tes un resacón e xa está. Non, aquí entregamos a maravilla, o esplendor da natureza, este mar único. Polas mañás, principio todo coa sardiñada, logo xogos populares, campeonatos de futbolín, jaitero, e por fin todo eso eclosiona na noite co esplendor da música. Algo que nos deixa enfeitizados, a xente de aquí, pero sobre todo deixa enfeitizada a xente que ven de fora. E temos que reivindicar, bueno, Gaceta está poñendo as cousas en condicións. Por eso, estades a grande referencia. Non, claro, sodes que estades contando disto. Non hai outras persoas. Sigo falando, me quedo montando máis contos. Si queres, pois nada, que tal foi esta primeira viaxe este ano? Ben, porque... Aparte coa familia todo, claro, pero que aparte de ter coas pequenas, somos un pouco de artistas tocando na pandeireta e cantando, que non é tripulación, non é pasaxe, son persoas creadas de talento que queren compartir, e a mínimo estímulo acabamos todos cantando, compartindo, soñando e abrindo camiños. Penso que o Chasula, pois, non é unha embarcación, é un emblema, unha bandeira, unha proclama, é dicir, temos o mar máis bonito do mundo e as terrícolas, e os terrícolas temos dereito a coñecelo e convertelo en música. Bueno, pois vamos deixar a Xurxo porque xa hai xente agardando para o seguinte viaxe. Si queredes vir para o ano, bulide porque hai moi poquillas plazas, algúns xa quedamos fora, e os que veñen que aproveiten. E como hai que dicir Leti? Como é o retrouso? Medre a mar! Medre! Medre a mar! Medre a mar! Medre! Bueno, esta canción que ven agora vai dedicada a esa pobre xente que leva 500 anos intentando facernos desaparecer. Pobriños, son uns imperialistas fracasados, como decía Castelao. Aquí seguimos, aquí estamos! Indios inuits musulmans somos millones.
dioses somos hermanos. Lutaremos ante o final. Somos máis guais, somos máis imperialistas de mierda. Tempos movendo a troca na man, colonialistas del palo. 500 anos sin arena, casi crees de nuestros planos. Hay que botarlos a nunca más. Si esta crisis se ración, no queda terra e o mar. Montequinto ainda ya está, e as frajas do me revesaron. Vos comanos a me despalmar, unha marea vai vos levar, e a terra a vos trajar. Moi ben. A sardiña de xurelo tamén está moi ben. Bueno, eu non as paguei, pero a sardiña está boa. It was great, awesome, the best festival I've ever been to. Hola, bons días. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal aquí nas Revenidas? La revenida moi ben, vamos a ver se as probamos ahora. Vades probar as sardiñas? Sí, vamos a probar as sardiñas a ver como están. Poucos concertos. Que... Ver os concertos. Ver os tablas, comparsas, ver de todo un pouco por aí. Pois nada, disfrutar dun día así de relax e de vacacións. Non son vacacións, pero bueno, fin de semana. The food is nice, the people are great, music awesome, and the weather, everything. Austria. Na camiseta. Bueno, que tal estamos? Que tal o festival? Moi ben. Todos os anos super ben, un calor de la hostia, eso sí, pero bueno, pasámoslo ben. E onde vives? De Rianxo vimos, ela de Catoira. De Catoira. Aparte de emborracharse e tal, penso que ben, o sea, de cuncas e de mar, que xuntas coñecemos nas voltas que a música nos dá. Camiñar e facer camiño, escoitar, aprender e compartir. Bos días, hostia. Bueno, cousas bonitas, o Revenidas é moi bonito, o Vilaxoán é moi bonito, e a miña moza tamén. Que non levo. Que non levo de todo, sacos de dormir, tenda de campaña, gorros, bebida, comida. Rotuladores tamén é importante. Esta bolsa que non é nosa, nos la regalou el señor de la limpieza, pero es importante. Ves aquela chica de rubia dali? Pois aí estamos cas pegatinas de Biribirloque. Bueno, e que tal? Moi ben, levamos aquí xa 2 días, bueno, 3 desde Benres. Humus! Faite vegano, joder, faite vegano! A ver, é que onte estuve un pouco enferma, pero eso... Que pasou? No, que me deu moito sol, hostia, porque fai un calor de hostia. Se non estivese o sol todo o día estaría mellor, pero bueno, porque está todo isto un calor da virgen. Estropeas un pouco a comida, pero bueno. Cunha sombra viña ben, porque... É que polo día é unha masacre. E polas mañás para dormir, cuidado. Bueno, eu creo que o básico é vir preparados con comida, conservas así, ou ir ao supermercado o primer día. E logo un colchón para min é imprescindible. O de basterilla aquí neste chan, desde logo, moi mal. E logo, pois non sei, pola noite refresca, entón un saco bastante importante. Hamburguesas veganas. Que máis? Que selectividade. Que comedes?
Patatillas es importante. Pan, pan, pan. Nocilla de mi madre. En vez de azúcar, botas dátiles. Botas moitas amendoas, non me pegues. Moitas amendoas e que máis? Dátiles, un pouco de leite de soya ou de avea ou lo que quieras e cacao ou algarroba. Algarroba mola, algarroba mola. Vaita a Madrid, joder, que aquí non tes amigos. Non tes amigos aquí, fijo. Eso non tiene nada que ver con la nocilla de mi madre, que se enfada. Pois a min o que máis me gustou de momento, bueno, foron a pegatina de aquí de Río, pero hoxe vamos a por charango, o sea que... Skinded foron os millores, sin duda. Desacato, Vendetta. Esperando a Sarebe, charango e disfrutando deste festival maravilloso. O principal son as pegatinas para a cara. E xa estaría. Cambio corto, se acabou a entrevista. Cráneo, Carlos, crimen, Carla, corta vida desbocada, verla y darla a nacer, imaginar que puedo verla, vino a desobedecer, a ver, a ver, a ver. No me quiere como dice, me quiere, pero esa mierda. Cuando me den por la espalda se van a morir, recuerda nada de lo que te digo, sale de tu puta cuerda. Todo lo que se me ocurre gracias a soñar despierta, esa es la realidad. Nunca consumas de más cuando te sientas solo, sola, si algo esta vida es cierta. Todo lo que se me ocurre de las manos siempre abiertas, se bebilla de lo que sembraron en su propia huerta. Su propia huerta, very class, too much. Vos seguís dándole más, gastar en gas. Vas a seguir como vas, que no cobren el agua, el símbolo del mal. Tomo jugo como pulpa, a mí no me pidas disculpas. No te mates por mi amor, la vida no te verá culpa. Tomo jugo como pulpa, a mí no me pidas disculpas. No te mates por favor. ¡Ay! Explota niña dinamita. ¡Ay! Explota niña dinamita. ¡Ay! Explota niña dinamita. No te mates por mi amor, la vida no tiene cola para cobrar. Cuánta gente que hay, el grito en el cielo del pueblo en duelo, fuerza de Zapucay. Vivo para trabajar, yo no puedo parar. Si no me muero hago dinero pero no tengo lugar. Siempre me piden más, qué diferencia que hay. No, yo no puedo, siempre me encuentro a punto de llorar. No me necesitas, pero necesitas este colchón de ángeles que sostiene tu libertad. No sé lo que siento, pero es violento. Tengo que matar el aburrimiento. Creo que no tengo más sentimientos. Pienso, pienso, pienso y me atormento. Soy la oscuridad del universo. Feo, malo, sucio, no soy sincero. La muerte infantil, el hambre, la guerra, el apocalipsis. Yo soy el sistema. No veo peces al fondo del mar porque no llego. Ya no tengo aire, uso aparatos para buceo. Se me rompió la luz, ¿qué voy a hacer si no veo? Me cuelgo plomo en la cintura, me tiro de nuevo. Los marinos me echan por no ser como ellos. No soy acá hecha, pero igual pertenezco. No se puede estar afuera, todo está acá adentro. Nosotros somos el sistema irresponsable de esto. Sos vos, el mismísimo cis. Cis, 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 cis. Tema. La vida no tiene la culpa y caramelos. La vida no tiene la culpa, corazón. Te llenas de alegría, oh, oh, oh. No tiene la culpa la vida. Llegamos a la meta o al punto de partida. La vida no tiene la culpa, no, no, no. Sistema productivo de discurso moralista. A diestra y siniestra, antifascismo, fascista. Mortal combate al capital, pero seamos realistas. Estamos manteniendo el sistema capitalista. El nuevo dio dinero en el que creemos paquetita. Brindamos nuestra fe como devotos optimistas. Paribos sin parar, metafísica machista. La culpa es del hombre y su religión sexista.
Pom, 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 corazón. Bom, bom, corazón, boom, boom, qué calor. Pom, 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 corazón, qué calor. Boom, boom, corazón, qué calor. Pom, 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 corazón, qué calor. Boom, boom. Bueno, seguimos aquí xa nos últimos concertos da xornada do Domingo de Revenidas. Estamos con Sara Eve, que é unha rapeira argentina. Cuéntanos, Sara, por lo que leí en internet, tú empezaste en teatro y en danza, ¿no? Y hace 10 años empezaste a componer. ¿Cómo se te dio por pegar ese salto, ese cambio de estilo? Bueno, un poco me parece que todas las expresiones están unidas, o si se quieren, se pueden unir. Sí, estaba intentando aprender a actuar, a hacer teatro, que me gusta mucho. Me parece que es una expresión de mucha potencia vital y política. Y también bailar siempre me gustó y bueno, siempre me encanta. Intento, aunque no sepa mucho. Y ahí, sí, en clases de teatro, un gran maestro argentino de teatro, Norman Brisky, y de escuchar mucho rap, porque el hip hop me gustó siempre, me impactó siempre, me pareció que tenía una potencia muy increíble para expresar, para hablar, que era una plataforma muy firme desde la que expresarse y denunciar. Y bueno, se juntó todo y ahí empecé a escribir. Hablando de reivindicar y denunciar, cuando en tu primer disco generó mucha controversia. ¿Crees que a día de hoy sigue siendo igual o incluso más necesario generar controversia en la sociedad? Yo no sabía que había generado tanta controversia el disco ese. El primero es lo que se cuenta por ahí. Me muero. No sé lo que hay que hacer. No sé lo que crea que es necesario. Nada. Yo hago lo que siento y creo que todo lo que cada uno haga que sienta genuinamente es válido, es importante y que hay que seguir el curso del deseo. Ya después con los siguientes discos, aparte de rap, lo mezclabas con reggae, más con cumbia, otros estilos. Personalmente y profesionalmente, ¿qué te aportó el mezclar todo esto? Bueno, creo que en Latinoamérica somos mezcla, entonces no sé si es como parte de la identidad esto de ser una mezcla y de expresarse a través de una mezcla, de construir a partir de la mezcla. A mí me gustan muchos estilos musicales, muchos géneros, no tengo prejuicio, entonces todo lo que me gusta, intento hacerlo que me salga y no me planteo nada. Que te llene a ti y nada más. Sí. Hago lo que me gusta y eso, me gusta toda la música. Purismo cero. Y eso. Es lo que veo que ves. Una cosa asquerosa, ¿de qué color? Oscuro. Decide lo que como, vigila mi nación. Regula el consumo de toda la población. Lee lo que escribo, escucha lo que digo y permanentemente está mirando lo que miro. Castiga mencionar, moraliza mi existencia, basándose en las leyes de su estúpida ciencia. Decídeme racionar al servicio de la demencia. El poder nos quiere tristeza en eterna dependencia. Tengo pánico al perder la razón, a la sumisión en relación con el control. Es más malo que la pasión, hace padecer este pobre corazón. Mi alma está hecha un trapo, si sigo así voy a morir en un rato. El tiempo no termina, no para de pasar. Tengo miedo de volverme loca, miedo de que sea poca, miedo de sangrar por la herida, miedo de morir por la boca, miedo porque te quería, miedo a esta porquería, miedo a tu policía. Tengo la cara dura
tener cuidado con el que te cuida. Estamos encerradas planeando la huida. Atención, contá tus vidas, no sos tan fuerte como creías. Hay ojos que cuando miran ven un criminal. Te agarran en tu casa cuando vas a trabajar. ¡Me da miedo! No te dejan entrar, están para discriminar. Mi amigo es un señor pero se puede transformar. Está lleno de piedras y la vas a revolear. Yo no sé pensar y no sé cómo empezar. No me alcanzan con correr, necesito volar. Nací para parir, vivo para morir. Quiero decidir, no quiero tener el hijo de un derecho que quieren violar. El miedo que siento, oh, 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 oh. La culpa que tengo, oh, oh, oh. Pánico, satánico, angustia por todos lados. Anoche no comió, tampoco durmió, no tiene familia, nadie la visitó, le pegaron, la dejaron y acá se quedó. Madre nunca tuvo, no necesitó, vos que tenés 1000, no le digas que no. La pobre nació guacha, internada se crió, en el campo como cabra que la cobra vomitó. Y ay, solamente habla del fin del cero, lugar en donde todo nada es un agujero, sitio del equilibrio entre el bien y el mal, donde todo pasa y pesa por igual, no tiene ningún centro, es un clon del mal, dice que lo que le pasa es mental, es mental. La la la. Pánico escapar y que me casen del collar. La verdad que la conciencia quiere callar. Pánico patear y darle al caño, fallar. Mi manera más humana de amar es odiar. Así que me parece que te voy a matar. ¡Ah! Los golpes que me doy son para tapar las visiones. Tengo la cara dura como los boxeadores. Los golpes que me dan son para matar mis razones. Malditas personas, malditas instituciones. Y ya para acabar, por ejemplo, el festival de hoy es algo diferente porque hay mucha presencia femenina. Aquí, por ejemplo, digamos que dominan más los grupos de hombres que de mujeres. ¿Cómo está la cosa allí por Argentina? La presencia de la mujer en la música en general. La historia de la civilización es la misma para todo el mundo, aún más difícil para América Latina, colonizada desde hace cientos de años. Creo que en todos los ámbitos la presencia masculina predomina porque la historia es machista, la cultura es machista, la historia del trabajo es machista. Tenemos pocas presidentas mujeres, como tenemos pocas bandas de música de chicas, pero cada vez las hay más y son mejores. Y si no hay más bandas de pibas en los festivales es porque no se tiene voluntad política de buscar bandas. Así que yo creo que para los próximos festivales van a haber más bandas, porque están buenísimas todas las bandas de chicas y muchas raperas y de todo tipo, así que, pero digo, no es un problema de la música, del rock o del reggaetón o de los estilos, es un problema del machismo y de la historia de la civilización. Bueno, digo palabras, tampoco tengo tanta información, pero creo que viene de mucho más atrás. Lo tenéis como más complicado incluso en Latinoamérica de lo que lo tenemos igual aquí. Un poco, pero no te creas, ahora me parece que acá también hay... Creo que al haber un levantamiento de izquierdas y feminista potente e importante a nivel latinoamericano, a nivel mundial, también lo hay a nivel fascista y machista. Es como que cuando se viene una visibilización y un levantamiento y una manifestación de un lado se pone más fuerte del otro y ahí hay que explotar todo. Bueno, y llevas 3 mesitos de gira europea, te queda otro más, creo. ¿Qué tal la experiencia de estar tanto tiempo por aquí, por Europa, de concierto en concierto? Sí, llevamos 2 y algo, son 3 en total. Bueno, súper cansadora, pero bien. La verdad que bien. Muchas oportunidades de tocar en varios festivales. Estamos trabajando también con Propaganda Perfecta, una agencia muy amorosa que nos consiguió un montón de bolos que no es fácil conseguir. Vinimos otras veces, pero bueno, ahora venimos así con esta mano de propaganda y entonces por eso estamos acá y en otros festivales que
que están buenos y cansada, la verdad, repodrida. Te digo la verdad, estoy repodrida, estoy harta. Hombre, ya con la energía que tienes en el escenario, aparte no sé si es porque vienes con tus compañeros. No, pero igual no, estoy agradecida, lo estoy disfrutando y cuanto más bronca tengo, mejor. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, Sara. Vuelve muchas veces y así dando energía. La próxima en galego, ¿te parece? Como quieras, no hay problema. Estoy desesperada, imagino un futuro y veo que no me espera nada. Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada, gastada, atada, toda rota, tan maltratada, recagada, patada. Estoy desesperada, igual seguiré siempre a todo nada. La desesperación por la traición es el motor de mi máquina que vuela y nada. Estoy desesperada, mirando a ver si llega y desespero porque sé que yo no soy esperada. No hay prueba superada, no hay buena nueva bañada, hay gente engañada, amada y odiada, una mente dañada, no tiene retorno, este trastorno se tornó eterno, estoy al horno, estoy desesperada, ¡Cama! Estoy desesperada, grabando acá con J, este era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba, andaba caminando con mochilas pesadas, viendo el lugar para expresar mi sensación acorralada, buscando un camino algo mejor que el que me daban, recuperando lo que me robaban, van y vienen como monedas los problemas que me desesperan. Estaba recorriendo mi país, ahora son en cualquier lado, combinando el naranja con color maíz para las palomas, desde la llanura hasta la loma, de Barracas a Lomas, esto es lo más. Pero vuelvo a pensar y a desesperar, me la tengo que aguantar y volver a tocar este tema para no desesperar. No voy a esperar, eso no tiene sentido, sé que tengo que olvidar, inventar un nuevo sistema para volver a empezar, arrancar de raíz los problemas y así sin problemas. Ah, no desesperar, estoy desesperada, grabando acá con J, esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba, andaba caminando con mochilas pesadas, viendo. Estoy desesperada, grabando acá con J, esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba, andaba caminando con mochilas pesadas. Está todo pensado, está desesperado por no tener a nadie, por no ser abrazado, desilusionado, estado deshabitado por esperar de alguien algo que no ha llegado, desesperada, desesperanzada, ya no creo en casi nada. Es la única manera, creer para no desesperar, creer para no reventar, así es, creer. ¡Vamos la piba! Estoy desesperada, grabando acá con J, esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba, andaba caminando con mochilas pesadas. ¡Convoy! Estoy desesperada, grabando acá con J, esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba, andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Hola, estamos aquí en Que Casas de acampada para ver a miña casa. Esta é unha casa humilde, é a típica casa gallega de festival. Bueno, entramos. Perdonade, é que non contaba ca visita, colledesme de sorpresa. Primeiro aquí temos unha estería hinchable, vale? Moi útil. Ui, perdón, é que teño tamén sin barrer. Teño aquí un bañador usado, teño aquí unhas chancletas. Aquí teño pañuelos por si me dá ganas de facer caca, porque ás veces nos baños non hai para limpar o culete. Aquí teño flyers de diferentes festivales que me deron. Teño todo moi ordenado, como vedes, quero dicir, cada cousa ten o seu sitio, sabes? E aquí unha bolsa tamén, por si, bueno, porque nunca está de máis unha bolsa, porque podes guardar cousas. Aquí non teño nada, aquí ando guardo as cousas cando durmo. E nada, teño un saco de dormir, pero normal, rollo quechua de toda a vida, non me permito lujos tampouco. Isto é o sobrante da tienda, isto é espacio extra, por si ven alguén, en plan, se teño suerte de noite ven alguén, sabes? Teño espacio extra para que durma alguén, porque eu acollo moita xente tamén. Por exemplo, os veciños que están aí nesa tienda, que claro, se lles chove, pois é unha liada porque non teñen tellado, o sea, tuveron un problema, entón eu ás veces podo acollelos aquí, sin problema, eu son unha persona solidaria. E nada, teño un calzoncillo usado tamén e non sei, unha caixa, pero de zapatos que é misteriosa e jajaja, é o meu traballo de fin de grao. E nada, son cousas típicas, é que non contaba con vos e non preparábamos un café, queredes tomar algo ou algo? No, bueno, pois moitas gracias por vir. Ata o próximo, que tiendas?
Ahora pillades cenando, pero bueno, aquí teño nada, unha esterilla, porque o colchón, bueno, hai que hinchalo esas cosas da pereza. Cojines, tal, roupa e pouco máis. A comida escasea xa o último día. Vale, mira, temos básico de tienda de campaña de siempre. Colchón hinchable, un pouco de celo porque sempre é necesario. O celo ten que vir sempre na tenda de campaña, sacos de dormir, roupa, cepillo de dentes, pasta e pouco máis. Realmente. Toallas e neveras, por supuesto. Neveras. Nada, que temos aquí na tenda? Temos aquí colchón hinchable, roupa, todo aí metido polo medio, toallas, pouco máis, unha neveriña ali ao fondo. E listo, pouco máis. Ganas de festa. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? ¿Sí o no? ¿Nos ayudáis a cantar un poco? Es fácil, dice. Gracias. Secrets de les bruixes, terra endins on comencen els bars. Et dono el cor, ple de records i somnis. Et dono el meu present humil, el meu ara i ara. Em dono jo, perquè em riguis i em ploris, perquè si vols que volem morir. Terra endins on comença
ple de records i somnis. Torno al meu present humil, el meu ara llarg, em dono un joc perquè em riguis i em ploris, perquè si vols que volem bolis, agafa'm amb les mans. Moltes gràcies! Arriba, arriba, arriba! Buenas noches, buenas noites, bon amic, com estem? Hola, Hola, boas. cantos anos levas vindo a este festival? É o primeiro ano que Primeiro ano? Sí, o primeiro ano. E que opinas? Vas a volver ou non? Eu penso que sí, está bastante guapo. Por que tardaches tanto tempo en vir? Porque normalmente non estaba aquí nestas datas. Tens algo que decir deste festival que es Guachi Pistachi? É mentira. O sea, a ver, podes contar a súa mentira? Que les preguntado? Podes explicar a nosa audiencia, porque pode haber xente que non o entenda. Intenta describir o que significa Guachi Pistachi, que as túas palabras. Chupituli. E que te ha contestado? Chupituli. De acordo, é a mellor contestación que podías dar. ¡Chula! ¡Qué chulo sabes! A ver, J. Pirola, que tens que decir sobre o acoso que sufres en Instagram? A ver, hai xente en Instagram que de verdade, que non hai por onde collelas, e que non paran de liala en Instagram, o sea, son as liantes. Ea, Maruxa se cabrea. Pero non es guai, ¿no? Non, pero boa xente, moi boa xente. É mentira. A ver, conta a cámara, por favor. Si él es de Vilaxoán, es de aquí. O sea, estás de broma. Vale. O Pisqui Móvil ten unhas mariposas no capó como símbolo de Villaoro e da Revenida! É certo que teu amigo non estaba na Galiza? É mentira todo, verdad? A ver, en realidad no lo conozco de nada. Ben, estamos aquí un ano máis con Sean Quintáns, cabeza pensante deste festival. Xa estamos na xornada do domingo, está a piques de rematar, está tocando charango. Creo que da Bohemian Betiars, sin nada máis, non? Para acabar, Quintáns. Queda Zapa, os gañadores do concurso máis e Bohemian Betiars para acabar esta edición do Revenidas 17. Non queda pouquiño, levamos a 3 días de concertos. Xa sei que o balanzo hai que facelo mañán ou pasado mañán, non? Pero, ahora que xa foi vivindo, que impresión levades así en quente de como foi o festi? Para nós foi todo un éxito, foi o ano máis masivo en todos, de feito creou unos problemas de xestión logístico que pedimos perdón a todas as persoas polos inconvenientes causados, que tuvemos que habilitar 3 zonas de acampada, realmente calculamos que acampados habería sobre 2.500 persoas. Agotamos as sardiñas 4 da tarde case, despois quedou solo unha cantidad simbólica para as 8:30, que nunca pasara nos 15 anos de historia do festival. Pero bueno, iso, aparte de que, oye, pues pode haber algún problema, algunha incomodidade, algún que lle tocou acampar un poquinho máis lonxe do que está habituado, no fondo é positivo, vese que Revenidas pois ten un público fiel, xente que ven a maiores, non? O sea, o festival goza de boa saúde, claro. Sí, nós creemos que temos un público fiel que máis ou menos ven pola idea da programación, polo gusto, sabes, máis ou menos o cartel do 18, sabes máis ou menos que grupos poden encaixar, e despois hai o público que pode arrastrar o Benres da Pegatina, o Sábado Riota ou Skindlet, e o Domingo o Charango, pero o grosso son bonos. E despois, ademais, polo que, bueno, eu non estaba, pero polo que dixeron, o concerto de Vacas gratuito, aparte que veio xente de fora, tivo moitísima xente, aparte xente que non estaba no festival, digamos que se achegou só por ver a de Vacas, non? Tamén é interesante facer iso, non? Sí, claro, nos apostamos pola parte de pago e sempre damos
algunha pincelada de concertos de balde ou a gala de circo, así como tamén onte na gala de circo había moita xente, hoxe nos concerto de vacas había moita xente de Vilaxoán, que bueno, ten o seu encanto, que é un pobo cantante de Vilaxoán canta, de todo iso, e a verdad que a xente está encantada con de vacas. E que tal foi, imagino que te irías, non? Que tal foi a experiencia no Chasula, no barco? Aí non fun, non fuche, non? Era complicado ir, Tinha algunha saída tal, pero a verdad que a xente saiu encantada, xa Xurxo, sobre todo destacar a volta de Uxía Pedreira, que anda por aí agora, que levaba 3 anos sen cantar, e xa di que, bueno, algo fará máis, algo fará. Bueno, imagino que haberá revenidas 2018, non sei nin que ano estamos. Tedes, hai que argallar algo máis ou non? Ides facer algo máis? Falábamos antes igual algo máis, non sei, polo mar ou así. É algunha idea xa para o ano que ven? Sí, sempre, a ver, a cabeza non para, ainda andábamos dicendo, hai que facer a acampada no mar, pero bueno, algo, a ver, introducir cousas no mar é algo que nos gusta, non é moi fácil nin económico, pero bueno, sempre pensamos que queremos ser, non queremos unha fotocopia de todos os festivais, queremos seguir apostando por grupos galegos que canten galego, pola ubicación en Galicia, en Vilaxoán, na Ría, nunha vila mariñeira, ir facendo pequenas cousiñas. Sí, porque dende logo sodes poucos festivais que apostan, por exemplo, por Vudú, un grupo como Vudú, que é un grupazo que podía estar en moitos máis festivais, bueno, Leo, que sí que está en máis sitios, pero hai grupos que igual, eso, que non cadran tanto no que normalmente levan os festivais entre os grupos galegos, e Revenida sí que fai un oco, non? É importante que eso se vexa, porque tamén dá pea que esa xente vai a máis sitios. Claro, nos é a sorte, por exemplo, ano pasado que ti fuche xurado, e CTR, que foi o gañador do concurso de maquetas, tocou aquí, e bueno, foi abrindo pasiños. Terbutalina veo aquí fai, que decía, no 2012, por cantidade ridícula, mira agora onde están, sabes? Un pouco queremos abrir un pasiño a bandas que nos gustan, galegas, a ver si, por desgracia, a situación do mercado musical galego, somos unha cultura minoritaria, non hai medios de comunicación en galego, quitando a música, que fagan promoción de música en galego, claro, o panorama é o que é, vender tickets con música galego é complicada. Sí, pero bueno, pues estamos falando de un festival, que estaba facendo memoria, pues Vodú, Doen, Noite Fechada, Son da Rúa, son grupos que digamos, entre os festi grandes que hai no país, se non lles dá revenidas a oportunidade, é difícil miralos, non? Iso hai que facelo. Sí, claro, nós apostamos en un risco, pero estamos un pouco tolos, se gustan os nosos riscos e seguiremos facendo. Entón, confirmamos revenidas 2018, sí, podemos? Sí, iso hai que confirmalo. Haberá que buscar datas, haberá que buscar grupos, pero seguro estaremos aquí traballando outro ano máis. Moi ben, mana, deixamos a Quintáns, que está aliado, ainda que queda un par de grupos, hai moito que desmontar aínda, que mañán hai que deixar isto limpo, non? Sí, sí, peor, mañán, pasado, igual queda unha semaniña de desmontarse. De chollo aquí, non? Pois nada, deixámoslo para que vaya a acabar de traballar, e nada, seguimos en Revenidas.
Ben, seguimos en Revenidas, estamos aquí con Mate, un dos membros de Bohemian Betials, que va a ser o grupo encargado de fechar este festival esta noite do domingo. Vamos pasar o inglés, a ver que tal, para facerlle un par de preguntiñas aquí. Well, Mate, I think it's your second time here in Galicia. Do you remember the first time in Andros Pinos? Yes, of course, it was a really great time, but I think it's the third time because we played in Repercussion. Ah, it's the third time, okay. Yes, but we really like this country. We really like Liquor Cafe, we really like the people here, the coats of the pigs. It was really like the people. We was reading in internet about the name of your band, yes. Bohemian. For us it's easy it's clear to know, yes. But Betials we don't know what is it, and we read that it's about outlaw man that they are what are they doing in the 19th century, the Betials? Yes. So well, the 19th century they were like outsiders, first punks of Hungary who were they said that go to hell, the social, and they stole from the rich and give it to the poor, and they were like folk heroes living in the woods and living and hiding all the time from the policemen, and like they were like alone outlaws. Why did you choose this name? Do you want to live like them? Do you want to be folk heroes too? Yes, and we don't care about the social norms, and we don't care about what the government or politicians tell us to do. We do our own way, and we are yes, the folk music, and we are with the folk people, and so we are a bit anarchist, and we want to do what we want, you know. For the people that don't know you, what they can see today in your show? There's gonna be dance, smiling, madness, a bit of chaos, and a lot of fun, I'm sure. Because you mix the Hungary music with the punk, no? It's your way, no? Yes, and Hungary is in the Central Europe, and we got many different music. So in the south we got Balkan music, next to we got the Austrian Schramli, and we got Romanian folk music, and so we got a lot of klezmer music. So we want to mix every kind of folk music we have and spice it with punk, and every song we want to be a bit different. So I think the audience will hear a lot of new songs. We have in February a new album with a lot of new songs, and we will present all of them. The next February or the past February, yes. And I don't know, where it's possible to see you again in Galicia, you know, another show? No, it's just the only one, no? No, this is the only one. Maybe next year, I hope. I hope that every year we can come back, because it's an amazing place, really. Okay, it's okay, it's good. Ben, pois, sabedes, este ano vai ser a única vez de poder ver a Bohemian Betials aquí en Galiza. Quizáis po ano volvan, e nada, quedades cun temiña deles aquí ao vivo en Revenidas. Oi? Sokan fogják, megragadják, és hogy húzzák, hiába mondom, nem értik, hagyjatok, nekem jó így. Nézd rám, és úgy volt, nem vagyok múlom, nincs célom, tervem, és mégis lélegzem. Nézd rám, és úgy volt, nem vagyok múlom, nincs célom, tervem, és mégis lélegzem. Nézd szembe a
Check this and I'm still